Kwabafowethu ezibhlungu sokudlula amalunga MK ke laphana ke ayisithupha ke engozini ke embi kakhulu ke laphana ke endaweni yaseNtunjambili ke abekade ke abheke ke enkandla ke laphana ke abantu abaningi ke abangamalungu ke MK ke laphana ke bazwakalisa ukukhathazeka kwabo ke ukuthi ke leli filimu elimnyama ke lokhu ke libagubheza lenjalo ngoba siyakhumbula ke ukuthi ke nangalesikhathi ke kudlula ke ukhetho ke kunamalungu MK ke akadlula ke nangalesikhathi ukhetho selizofika futhi ke kwaba khona ke abanye ke abathola ke limala bagcina ke sebedlula ke emhlabeni ke lento ke isisihlava ke ilokhu nje ilandele njalo ke le nhlangano ke yezepolitiki lapha na ke abantu abaningi ke sebadlulisa amazwi induduzo ke emndenini ke nasemndenini yehlobo ke zawo ke ama MK ke amahle ke lapha na ke njengoba ke sazi kamhlophe ke ukuthi ke iqembu ke leli ke elikhona ke elingakabi nesikhathi eside kakhulu kodwa ke elibonakala ke linesasasa ke elikhulu kakhulu ke ekutheni ke abantu ke abansundu ke balilandele bafowethu ilezi ke seniphathele zona wesiqiniseko esemida ke ake ngenza ubulungiswa bafowethu ke ngingaze ngiqede amagula noma ke ngiqeqa amagula ke ngibingelele nje wonke umuntu oqala ongena kule channel ngithi uma uqala ongena ke ngicela nje ucinezela button ka subscribe ke ukuze mesibuye nezinye ke uyithole ke eshisa ke zenjalo ke yizo ke ezibhlungu ke ezenzeka izolo ke lapha na ke eNtunjambili ke endaweni ke ekuleli jiko ke ngikholwa ukuthi niyalibona ke lapha na ke mubheke enkandla lamalunga MK ke bekade bangisa ke enkandla ke lapha na ke njengoba ke avelelwa ke lo mshophi ke wetekisi ke evele yaginqeka ke yasha ke yangqonqa ke lapha ke njengoba ke nibona ke sizamile ukunikhombisa ke nanezithombe nanomgwaqo ke la uqale khona ke ukuphuma ke kwetekisi ke endleleni noma ke itekisi la iqale khona ukuphuma emgwaqweni bafowethu thina ke sinithatha sinibeke njengoba ke kunjalo abantu abaningi ke sebasabele ke isimo ke sekhehla ke ubaba ke umnumzane Zuma ukuthi ke lezi ndaba ke meyifinyelela emadlebeni akazi yomphatha kanjani njengoba ke umuntu ke ozwelayo kodwa ke thina ke sithe asinithathe sinike njengoba ke kunjalo.